Ukoliko te boli u predelu iza pete ili kad hodaš ili trčiš, moguće da je problem u ahilovoj tetivi. Ahilova tetiva je najjača tetiva u telu, povezuje mišiće lista sa petom i omogućava hod, trčanje i skakanje. Najčešće strada zbog preopterećenja, naglog povećanja aktivnosti, loše obuće ili nepravilnog hoda. Vremenom dolazi do upale i sitnih oštećenja. Javljaju se bol i zatezanje iza pete, jutarnja ukočenost, osjetljivost na dodir i bol pri opterećenju. Ako se ignoriše, problem može postati hroničan. Bol ne prolazi sam od sebe, potrebno je rešiti uzrok i pokrenuti regeneraciju tetive. U Fizionova Innova centru specijalizovani smo u lečenju povreda i hronična stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Za upalu ahilove tetive imamo spreman protokol 693. Pošalji ovaj video nekome ko se susreće s ovim problemom, a u Innova centru Fizionove ga čeka 30 fizioterapeuta, doktora fizikalne medicine i rehabilitacije sa više od 60 protokola lečenja na raspolaganju. Za potpunu regeneraciju i bezbolan funkcionalni pokret Fizionova Innova centar.